picturesque country. Here is the Pearl of Kyrgyzstan, Issyk. Sulaiman, located in Osh. Sarıçılık, Jalolabad. Ulutau Mountains, Talas. The poppies of Bakia, and the views of Narin. Thank you for your attention. Can cendir, cin manasat kim bildir, kırk balanen kırkıydık, mannaz bugün cinnettir, çon altaydın tallağım, çolutu boyun salıptır, kara kıtaymancudan, 80 bala kelipti, 80'inin içinin boz kalmaktın çoluğu, manastın çoluğu tombudu, 80 bala ombudu, bir günü manas düş görüt, düşündü kızı kış görüt, hay talada baratıp, açal bas kılıç kaptır, birin manas kılıcı, birini bekim takıptır, yolda baracatkanda, canında al bas kılıcı, Jolboz bolup alganı, algandıça jolbozu, aktığın bolup kobolu, habala boşsa asmanga, al kara koşsuru var, hayra kolup koluna, düşünün mana soygunup, yaşığa jorup oylanıp, kabağı günde açılıp, kalın jurtun çakırıp, hakboz beni aldırıp, babedinge çaldırıp, jorukdet körküm tüşümü, ondosun jurtum işinde, kömürün çeçen acıbay, kep başladı caymacay. Yaşlı günlerine özledik, yaşlı ama yapar.
kennt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Der Schiffer, den kleinen Schiffe, greift es mit wildem Wind. Schaut nicht die festen Griffe, schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schifferung kann. Und das hat mit ihrem Singen sie Lorelei getan.
you are the one make a big noise, like in the street, gonna be a big pass all day, like button on your face. Big this way, taking your hand all over the place. We will rock you. We will rock you. Es regnete und ward Simsalabim, Salabim, Salabim. Es regnete und ward nass. Da kam ein junger Jäger, Simsalabim, Salabim, Salabim. Da kam ein junger Jägersmann. Der schoss den armen Kuckuck, Simsalabim, Salabim, Salabim. Der schoss den armen Kuckuck tot. Doch als ein Jahr vergangen, Simsalabim, Salabim, Salabim. Doch als ein Jahr vergangen war, da war der Kuckuck wieder, Simsalabim, Salabim, Salabim. Da war der Kuckuck wieder da. Vielen Dank, ich bin sehr gerne hier. Ich spreche auch für die Kollegen, die mit mir hier sind. Thank you. We really like it here in Bishkek with you. And I also speak for the colleagues who are with me. Thank you. There's no way we can fall.
brighter days, so